Preston Corporation na thok Linda hi an office thok rim le tai maberania an manager Donovan an a report check sak velin thok tha hati hle mase board meeting an nei na tura chuan hatel ve haphal sak lova I report nge yani ti kalau shil don nia atia meeting na ruma Donovan chu lutin Linda ming chuan na apai ruzawa ama na thuang takin board meeting bula chuan hasoyani Linda chu alungoi lo mema achunga thil thleng a tho puite bula soyetum lain an lo ngai sak du lova ina ho nu chuan avaki tong thai khoi hena a thin rim zia ha chak chuak mol Linda hian thiana ko ngai lova ama chia khosa in chol manga jin chua chang pon ama in hakal mai thina ni Linda in engtiknia emo chuan kala hlotling ve memang kan company a vice president ni turin ka ma ading hanom to lo anti vela thilai zo chuan hati thindanin ramhnoya mani chowa dam kho chua dan TV show aina ale khabuchiar du zong po hetiang lam vek hi ni atu ka chuan an company nei tu athi wangin afapa Bradley an na aya ronoa Linda in athilei lai da thasok sokin ama aloding chata apa thi wanga poyati zia te soin ahminga thila atiti molmol lai chuan Bradley an athilei bang noi akam si ratang chu lo en rengin aten ru hle officer Bradley an akuta Linda thilei bang noi kai chu executive Franklin nena shilin na tholain lan saya atrobreu hle mai anti chuan Franklin an Linda kha an company a na thiam le tholok berpol taima mani thu halo sei ve thunga ma se Bradley hian angai theilo laklo tlatto Franklin vek chuan ipa mirin berania vice president ni tur hani sin hatilia Bradley an Donovan datum tiashil le Franklin an Bangkoka nathila kalan ngai thua soilea an company in ma an lo lak to na le an na tho zong data report appendix D pe kan ngaya Donovan an hathiam lo ti shilin Bradley chuan Lindai kalve aphal sak ta chawani hemi nu hian Donovan le Bradley hlim taka in komin a tho puinu in Lindai hena Donovan vice president ta da ani thu halo shila Linda hathin rim le Bradley office ava muin kumsari lai he company a hian na thokin theito pachuala ya tharuk chau la thok Donovan akai san tir chu alungoi lo zia hasoi chuaka Bradley an na thiam viau ma se midang zinga khosak in zir halangai thu shilin kan data fel lo ho kha lo pei vekla Bangkoka kan kal ho don nia chuta chuan rin namini le ni lo ka she chau don ani atia Lindai rilru haladam thei chuang lo chuti lai chuan Bradley an upui hual zuri aron thenga anin hual na zungbun man tau tak chu in ti thai takin han tilang vela Lindai na kalsan mitui parol teu chungin office atangina chuaka parking lota chuan in ti pachan sham tumin ain fui sau atuka chuan airport a Linda mut fu in aron langa appendix D po haboi pui fel vek to thu soin Bradley le Donovan an lo la be thadu lo zui an tho chuan nu chuan Linda in an report back tur hain fia le zunga midang zel thel takaumin Donovan Linda survival video midang te chu en tira an nui so nasa hle Linda in ava mu chuan aril runat na hakai thau lea appendix D haboi puisa po a safe du big lo chuti lai chuan thona aronin soilo pa attendant in seat belt threng wat tura tin Bradley le Linda chein hathu an zoma midang chu an lanui mai chuta thona ahma aina sa in naronin soya Donovan le company na thok pani te chu a theleng thuai thona engine pakhat jok akang hlua reivak lova abang ron chia in pakhat a thok chuak ngal Donovan Lindai kea ain vuan tang troka na thok pakhat khan halo vuan ve thunga Donovan chuan Lindai shoka rekin I thutna kha min pero ati tuar Lindai in fokaban fu hlava Donovan akuta vit siain na thok pakhat nen chuan han thok chuaka
Donovan anek taya alain batang sham tukvera an mu chuan Linda in akhar maka reivak lova tuya an tlalut zui harsa takin Linda chu a hleuh chuak thei shama thona chu tuifin riata apil bauta ni atuk zinga Linda chu THLIARKAR aron har chuaka afan kwal shep nu chuan Bradley kha tuipui kama hawa mua ni khoshel min akia hliam anayani Linda chuan halloween zirtona amang tangkai ngala lungsiam manga na le suila in buk te hasa anin tur ruwa tuidona asiam le zana chuan ruwa na satakin asura buk te a Bradley habuai puichar char atuk zinga atuido kha inin Bradley po halo har toa tuya intir nu chuan midang dam chuak anom loti asila Bradley halung chele hemi nu hian Linda in na ro le thingtang mangin mei chem al theya asanga mansa a hem min nu chuan ai tuama Bradley pek ve tumin alo la ten zui adu lo chung chu abar luya tlailama Linda chu tuipui kama thuin hlim taka om sham hatumani atuk zinga Linda chuan tuifin riat piring lian takamana ain ti thei hle Bradley an tinge ithoven em le helai mun kan chuasan theinan tuihnuaya thona GPS om le om lote izong to em chunglam signal turin help sign te remjok ta che alotia Linda in kandam chua theinan kabuai ema kangai tua man lawani tina chang Bradley tho chuan tumchu na ti in a tre thota Linda in buai puyan tum chuan lo du lovin kanwaya thokini hi tikhan min khoi vel su atikha kha Linda thin rim chuan akal san tani kaya chuan Bradley an sheomati chana achet thei miau lo wangin Linda amamo zia hathe chuak wara zana thile ruin halanuai shrep zui atuk zinga chuan nisalutukin havuna hem kang trepa ni khoshelovin haom le thin Linda ron then chuan Bradley dangchar lutuk chu atong hlei thei tolawa Linda in yo fisa kan ni to lo ti shero tin tuin tura pea thingbuk noya ha thutir le Linda chu sapel turin ain puacha Bradley an tingting nge nangma chin kha thingchang khan ramsa iwa tha theite lulang atia Linda chuan hunrei tak kalo inzir to lom tina kalsan ramhnuaya thingzum kengin sahniak tharlam chiardup pawamua thom hriain hading deuh chota chuta nunglama tangin sanghal pachal to hian aron zuan khutop mai Linda tlan chia chu aum zui zela athom no leya lo let reng chu anim vuta achunga tang chuan Linda in a feisiam khan aron chhun sia sanghal akol zual sau Linda chu leya thu noka ron suchil atumlai chuan thingzumin halo chhun hlum tani Bradley kianga sanghal lu awathe thal thuaya ram wachalani zia thodeu hlopina soi zana sanghal sa chu hemminin an eiduna an mani toka an hlim ve phian mai Linda eitur zonga chuak chuan tui kho thaum na mun nuam tak awa mu chuaka ain bual sar chuti lai chuan long awa mu thuta tlan phei ngalin kawatum lai tak chuan khuwa anun dan ngai tua letin tuna aum na mun nuam ati jok zia a hre chuak thuta Bradley akianga alet leni tuin tura hon saka na manga black siam thar inti thei taka entirin Bradley an kar ni lai heta hian kanom toa tinge min ron la zon mu reng lo atia athil soilai chu Linda in angai sak lem lo Bradley athin rim thar thuta longleng tal kan siam turani anti chuan Linda in kanom na po kan shelwa tuipuya chua chu thil hlawom takani sin tin hanin nial zui Bradley chuan kalsan pain company president kani ti threngro bani ni e atia Linda nui aza e mema Bradley chuan hakal san tathawani
ama in riabuk sualan tum vengia la a chet rei thei lo mai ba ka a thil ti ngai lo ani wangin a hlo cham chiang le heti la hian lindai ro chu abuk saksa thoveng takaumin ai tur sanga man renga Bradley chu hadeu so hle Bradley ril tram lu tuk chuan rannung ha mom ve ngota alem le thei bok si lo atopa Linda avapan tange nge a thil lawei tuamin Linda hian chemte halo nei reng to anzo chuan an chet sualna thona mi tuin aron len chua nina soya Bradley an ngai dam hadil tani Linda chuan halo ngai sak du lok lova thilei chun zom zelin Bradley ril tram lu tuk to chu a thing thia hi du chuan min mut pui theyang hati hiala Linda chuan hangai dam du chawani chonulama Linda in Bradley chu tlang alon puya kham ko wa kalphei zelin thei mishing tana thalo ashil pa zel atopa chuan lunglian tak pani exaina in tiang hawa muwa ram salom le ling tur nei chi tam takom na huna ni so kal reng su atia an let le Bradley ke khamlu tuk chu a thu hadama chuta Linda atol thata thut mai thingzunga ain vuan tang tram tuarin Bradley an halo kai chho wata Linda chu anui le ngal warani an let le nu chuan Linda in balhlaro minin an eiduna thei manga hazubil hasoi chuaka zana chuan in pain an chung ka chanchin an shildun mel atuka Linda chu phak takin aron tho chuaka Bradley hazong ruai ruak vekin Halloween buala Linda chuan vain deuh rengin azak le hnuhno chonulama thile ruwa aron thok shepa Linda in kanom na kan sonangai tin hau tuara thingkung kruin Bradley del tur halo nem son man birung na tur pu kan muhlawa an pani chuan khur deuh hlok anin kwa luma atuk zinga Linda hama che in pu ka alom toa chuak phain ram hnuaya Bradley haron langhlol hemi hnu hian bu kan sathaduna zana Bradley an anei tur siam sarin apiana hnulama avoi khatei rong bolna ani thu soi Linda in anei chuan alu aron hei muaya khama thei tur pai aen tir kha apol nge yanga in Linda halet thlom top chu vele Bradley an aruka along siam hawan hup chuaka tuifon kara chuan ain kar phei vezel ma se tuifon khau tak chu apal tlang zolova tuya talutin anupui hual zuri amitha amua reivak lava Linda in tuya trangin aron pot chuakani Bradley oma hanem soka athil ei luak khum tuarin Bradley har zok atuk zinga Linda in kha thei khan min ti hlum thei ring emni atia Bradley chuan ngai dam dilin halung chele Linda in alui sahem min duat takinai tira reivak lova Bradley omdan aron dik lo tran asai kha tur pai ni in anar fakhoya ache thei tare reng lo mai Linda chuan chemte aro ling sau sawa Bradley nena min chan turin tu ma an ron kal don lo hetia kanom dun hi ipom ve mayangai helai hmuna hian thu ber inilova ka thu in iom ve thung to turani atia akap zona tak chuan chemte in sazu avit hluma Bradley chuan halau kher mai hemi hnu hian Bradley chu na tho tirin Linda chuan ei tur zongin a chua sana tuipui kama Bradley anu pui hual zuri hawa muta thut mai Linda mu vele zuri chuan alo puwa chunga Linda in Bradley nen chia andam chua thu shilin akianga ka hruayang che atia longkhal tu nen zuri chu ram hnuailam apan pui anmani zong tu midang anom le om lawa zota zurin an top san vek to thu halo shil Linda chuan khama khan a hruai choduna atlak trep na bula khan a phei khok hrui sui thain zurin akal pel hnu chuan hawa pol thavea longkhal tu in halo vuan vatin zuri chuan
khongai takin minron pui ve ta che ati tuar Linda chu ading khong renga Bradley kianga halet le tani Linda chuan engma chanchin a hril du lova in thiam lo taka omin amu hle lea Bradley an sapel tura an sompon alo hial zel zana tuipui kama zuri ronwak chuak kamua Linda chuan arap kher mai zurin min thai tum tiro tin hatrap zoya Linda in an en chian chuan abo le zela a hnung loka ron lang thutin amu hi la har chuak zok hetila hian Bradleyan sa lo chang me ta ati tlan hnu chuan chiao vuta tanga kutron lor chuak a hmua azung bun chuanin anu pui hwal zuri ngei ani tia hria a trap zoi atlan let lia tuipui kama Linda nen in tokin zungbun kha a en tira zuri a tha le tha lo zot Linda chuan khama khan lo han kalin a tla lom ka han muringota engthil ma ti ka nei lo iril runat ka lo wangin hril lo chekani atia a thu soi chu Bradleyan oi lo na samai Linda chemte kha lo lamanin aron phor chuaka Linda ram hnuaya tlan lut wat Bradleyan wazong zelin thingkung bula a phei khoka hmuwa Linda in nunglama tangin aron bei thuta a shoka hrui hlingin re hlumatuma Bradleyan alo the thal thuai asam alu vun chopin a pothik thena anin sual le buan Linda in adar le kuta se sakin Bradley chuan amita kom saka Linda in lungin halo chuchor anin bole rap nu chuan Linda in chemte ban fu thain adula avit sia Bradley chu atlan chetani lungtol lot exsign om na lam kha awapana cholman na in thatak kalom reng mai mun him ni in Linda khan do talo shila in chunga Bradley chu lut tuya in khola chuti lai chuan Linda o a shazui siam shei adap ngal wata chemte halom reng lo Linda in security room atangin chemte kha tuipui kama ka chhar ring reng emni tin longa muni kha asoi chuaka azui ruk nu chuan anei tu ten supply an ronda an let le nuwa kongkalok password chin chiain alu durutani Linda chu ain puang zela zuri atlak trep khan apui tu longkhal tu kha chulumin tuipuya alo tlak hlum phani Bradleyan security room azong kwal pa zela Linda in silai nen halo chang rana Bradley lau thong chu a thing thivat khongai takin min thatsu ka hmutir che khan ka hmusit che ti ka hria ma se tuna chuan thila danglam to khovela ka mei che ton to zinga ropui berini ka hmangai che min thatlul su he ina hian kan cheng dun thei to lom atilom loma Linda in athu soi chu oi man le ma se banga sekin tar Bradley hian alo lamana Linda chu bei thutin silaya chu saka ka an tum chuan amu alo om reng lo Linda chuan golf club in a hlaplet topa Bradley chu avolum tani thasom liam hnu chuan Linda chu mi ho satak nin milar tenen golf an lo khel tlanga reporterin akomna chuan thasom kalta khan tuipuya along tuk chopa ha chuang lai an lo chan chuaka Linda hian THLIARKAR khan ama chia dam chuak anga in soin a chanchin chu movie le lekhabua ti chua atumani